Дури по спојувањето на 5 политички субјекти во една партија ВЛЕН остануваат затегнати односите со двајцата функционери Арбен Фетај и Фатмир Лимани. Министерот за добро владење Арбен Фетај, како што се наведува, продолжува со патувања во странство, додека Лимани според политичките оценки не ги следи насоките на ВЛЕН. Заменик премиерот Беким Сали изјави дека реконструкцијата на извршната власт се очекува во средината на јуни и тоа во повеќе ресори. Por kuadrat të cilat do të merren me resoret caktuara, ende nuk I kemi diskutuar, është temë e hapur. Përkatësisht a do të jetë kjo ministri në suazat të vlenit është temë diskutimi, domethënë nuk ka ndonjë vendim. Natyrisht nëse vlerësojmë gjithë se është resori I duhur dhe duhet mbetet, për arsye se pa marrë parasysh cila parti politike do e merr një resor caktuar, politikat janë të definuara dhe faktori njeri nuk e luan rolin kyç për ta ndryshuar ndonjë lloj politike. Еден од лидерите на ВЛЕН, Билјал Касами, изјави дека поради односите на Лимани со премиерот Мицкоски имало бројни телефонски разговори и барања за појаснување од партиските структури. Nga momenti vetë përjashtimit të zotit Limani nga Lëvizja Besa dhe fakt rrjedhimisht edhe nga Vleni, ai veç më ka vetë përjashtuar vetveten edhe nga qeveria si propozim I Vlenit. Tash çfarë mund ndodh në të ardhmen politikisht, ajo është çështje të cilën do duhet ta pyesni zotriu në fjalë apo edhe eventualisht nëse do të ketë kombinatorik tjetër me ndonjë parti tjetër politike. Por ashtu siç e përmenda, hisën e shqiptarëve edhe më tutje në qeveri do ta përfaqësoj Vleni konform marrëveshjes fillestare që kemi pasur me kryeministrin. Министерот за социјална политика и демографија Фатмир Лимани изјави дека моментално е министер на народот во рамки на коалициското владење меѓу ВЛЕН и ВМРО ДПМН, но не потврди дали ќе остане на функцијата по реконструкцијата. Лимани во последниот период е виден и во поблиски контакти на настани со представници на ДУИ.